Yertuga guyyaa mustashfaa seensiifne irraa jechuudha viidiyoo waraabuun nutti hin tolle ture nammallee baay'ee rifannee turre baay'ee jechuun yaadallee dhannee osoo hin ta'in bas waraabuu nutti osoo hin tolin baay'ee rifachuu irraa kan ka'e jechuudha viidiyoolee waraabuu hin dandeenye alhamdulillah akka rifannee miti haa ta'u garuu amma wayyootee jirtee fayyitee jirtee alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwatu takeenya fi hordoftu takeenya kan jirtu nuyi alhamdulillah isin akkam jirtan badee jira kan badee wallahi dhiifama ጠፋሁባችሁ የጠፋሁበት ምክንያት ታምሜ ነው ቪዲዮ መስራትም ማቃቴ በጣም ታምሜ ነው በእውነት እና ሐኪም ቤት ሁሉ ደሬ እንደዚህ ከሄጄ ነበር ካሊድ ለነፍሱ ቪዲዮ እንሰራለን ምናምን ስለው በጣም አተመቸው መቃይ ድንገት በሽታ ስላዘኝ እንደዚህ ታምሜ ነው የጠፋሁባችሁ ይቅርታ እያልኩ ነው እና ዳውታኪያ ሐራ ከናፍዱፌ ልነግራችሁ ምን የመጣው ዛሬ ታመምኩበት ምክንያት ምናምን ነግራችኋለሁ ካሊድ ሰለም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيرتو تاي فردوسوتا أمور دوانتو بكم يرتو نجاني ربي بكم مسجرتني سناك كبوسين جنة إيجان هرأس ديفيد أفنيتين جرّي شودا ويا عشان ويا جهبودا أمور تاي تكشوي سي غفلويته ترته كناف بأرجم ربنا شودا ويا شانغوتو فيديو ودين ديفنه مشاكل هسي نتكلم جرّولة ونداو وقبدي كرو أمو فيديو ورابون دندني هرأمو يويته الحمد لله أر فيديو ورابده يرتكونه كنافي تكشف أوبريتين من يارات أوتيس من الرامة أمو كمان تقلل لي فيديو مرون دندني كناف أمو فيديو سني مرون دندني ملي مشاكل هم لا يوقف قبدي هرأمو توكا الحمد لله ويويته فيا قبدي ويويته يرتي الحمد لله كنافي سنجرا እና ዳውታኪያ ካን አካካ ያ ካሊድ ያለው ሁሉ ነገር እኔ 6 ጉያ ጃጉቱ አከናቲ ካሊድ ወል ሙስጠፋ ወጂን ሁንዱማ ካላስኒ ላሉ ጅራ በስ ነንትንቶለ ወላሂ ዳውቱ ታኪያ በቃ አኒ ካውን ደደቤ ካላስ ቪዲዮንስ ማራቹ አካኑማ ደደቤናን ካላስ ትዲሴ አልহামዱሊላህ ማወየ አከናፍ ዳውቱ ታኪያ ለዚኔ የጠፋሁባችሁ ይቅርታ በሉኝ እናንተም ዱአ አድርጉልኝ ካሁን በኋላ ኢንሻአላህ ደህና ቪዲዮን ሰርተን ይዘን እንቀርብላችኋለን ደሞ ያመመኝም በቃ ዛ ሙስተሽፋ ለመቅዳትም ማሽጋሪ ነው እኔ ቀዳለሁ ብዬ ነበር ዛ ሙስተሽፋ ውስጥ ማለት ነው አረቦቹ ያኔ እንትና ይላል ለመቅዳት ማለት ነው እና ለዚህ ነው ያልቀዳሁላችሁ ማታ ሙስተሽፋ ይልበት ምክንያቱና ማለት ነው eegaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma isin jedha guyyaa mustashfaa seensiifne irraa jechuudha viidiyoo waraabuun nutti hin tolle ture nammallee baay'ee rifannee turre baay'ee jechuun yaadallee dhannee osoo hin ta'in bas waraabuu nutti osoo hin tolin baay'ee rifachuu irraa kan ka'e jechuudha viidiyoolee waraabuu hin dandeenye alhamdulillah akka rifannee miti haa ta'u garuu amma wayyootee jirtee fayyitee jirtee alhamdulillah kanaaf isin jenna waan biraa mootu waan mashaakil nu keessa jirullee argaa jirti jechuudha sanirraa kan ka'e viidiyoolee waraabuu hin dandeenye haa ta'u ammoo warri nuti amma keessa jirru jechuudha akkuma isin quba qabdanitti gaa Mustafa wajjin jechuudha rakkoo nuti keessa jirru quba qabdan jedhee yaada waan Mustafa wajjin wal godhaa jiru argaa jirtan jedhee yaada haa ta'u ammoo waan hundaa'u keessa dabarree jirra alhamdulillah harkuma inni na godhe Mustafa illee godhee irraa deeffadhee jechuudha inni isaatu dura gartee isiinis akkuma isin quba qabdanitti viidiyoo maaraa kan turte Biti mashaakila ilmaanii guddifachuu barbaanna mashaakila keessa nun naqinaa kalas ummata kanaanillee walitti hin araaraminiti kalas ummanni kun bultii si balleessaa maalidha waan jedhu viidiyoo irratti gadhiisee turte jechuudha isiinis haa ta'u ammoo nullee sanumarra gadhaabadhee jechuudha eega walitti balleessine Mustafa dura na balleessee dhiifama naan jedhe na balleessee ka'ee dhiifama naan jedhe dhiifama sanillee ammoo waan itti fudhachuu hin dandeenye jechuudha naannoo osoo an dura dhiifama gaafadhu osoo an dura narraa dhaabbadha nantuqin osoo hin jedhu jechuudha nantuqanii mashaakila keessa naqanii booda ammoo deebi'anii dhiifama jechuu eega dhiifama jedhaniyyuu jechuudha waan silaati kanaan nagahuu rakkoo kan hundaan nagahuu dandeette naa himi maalirraa kanarraa nagahuu dandeette eenyutu kana si godhe jennaan nama sanillee naa himuu didee cal jedhe akkuma isin quba qabdanitti gaa kaleessallee abdii waliin jechuudha abdii waliin viidiyoo manatti nu waamee nu hunda keenyayyuu nu walitti nu waamee nu haraasuuf yaalee ture haa ta'u sunillee araarsi sunillee milkoonee naannoo angaafi magaafa duraa guu isa hidhee waliin jiru san isa gaafataa ture guyyaa sanillee achi dhiyeessee fi jennaan kalaas atuuni beeytaa maalirraa na gaafachuu dandeette waan jedhu nu gaafataa ture jechuudha. An ammoo kan jechaa ture namoota si ergisan maqaa naa dhahi jennaan ilaa nama sanin atuuni beeyta maal goota
ani beeku osoo hin ta'in an duraan hundi beekaa agaruu an beeku osoo hin ta'in nama san maqaan haadha jennaan maqaa nama san dhabu didee ammaaf ammoo akka isin argitan sanitti gaa mana abdiititti illee araarsi abdiin nu godhuuf ta'e milkoone haa ta'u ammoo ammallee inshaallah jechuudha yoo isaan dhugaa nagaa barbaadanii karaa nagaatiin dhufan namni araara isaanii didu hin jiru garuu ammoo dhugaa dubbachuudhaaf yoo isaan waan san qofa na amane yoo inni nama san qofa maqaan haadha inni maaliif nama san maqaa dha'u yoo inni nama san maqaa dha'eetiin jedhe walitti kan fayyinu ta'a jechuudha takkasiiti dubbatti አሁን እሱ የሚለው ማለት ነው ዋን ኢሳጄ ከላስ እኔ ነፍሱ እንዲታረቅ አልፈልግም አራረቡ ስንፈዱ ከላስ እኔ ኡርጂንና ሙስጠፋን ማየት አልፈልግም እዚህ ቤቴ እንዲመጡ አልፈልግም ለምን እኔ መሻክል አልፈልግም ካሁን በኋላ ጭቅጭቅ ይሄው መሻክል እንደዚህ ስንጨቃጨቅ ሲማቱ እኔ ለበሽታ ጣሉ በእውነት እና እኔ ስንት ታምሜ እንደዚህ ሳምንት ሙሉ ተኝቼ እነሱ ለነፍሱ ሱዛ እንትን እያለ ነው ማለት ነው ሙስጠፋን ይዞት ማለት ነው እኔ ከናንተ ጋር ጨቃጨቅም እኔን ለበሽታ ጣላችሁኝ እንጂ ያኒ እኔ ላይ አረፈ እነሱ እንትን ማለት ነው እርግማን ከዛ እየተማቱ እየተጋጩ እኔን ለበሽታ ጣሉ በእውነት እና ምስኪኗን የወደቅኩኝ እኔ ቪዲዮ መስራትም አልቻልኩኝም በቃ ግራ ገባይ በእውነት እኔ አሁን ወረቃቱንም ላሳያችሁ ይችላል እንትን ያልኩበት ማለት ነው ካሊድን እንዲታረቀም አልፈልግም እኔ ከሙስጠፋ እኔ ኡርጂንም ቤቴ መጣ እኔ እንዴ ወላሂ እኔ ኡርጂ ቤት ከመጣ በእውነት እኔ አልፈልግም እንዳትመጪም ደጅ እንዳትመጪ ነው ማለት እኔ አብዲ ግን አስታርቃለሁ ምናምን ይያለ ነው እኔ ይዘህ እንዳትመጣብኝም አልፈልግም ኡርጂ ማየትና ሙስጠፋ ማየት እኔ ባይኔ አላይም አልፈልግም ይያልኩ ነው ትዳሬን ታበላሽዋለች አሁንም ደግሞ ታረቅን ብላ ትገባ አትታመንም አይታመኑ ሁለቱም አይታመኑም ስለሆነ አሁንም ትዳራችን እንደ በፊቱ ሊፈርስ ይችላል እና እኔ ኑሮ የልጆቼ ማሳደግ ነው ፈልገው ሙሽ ከነሱ ጋር ወዳ ወዲ መማታት መነዛነስ እኔ አልፈልግም ከነሱ ጋር ራቅ ብዬ መኖር ነው የምፈልገውና እሱ አሁን አስታርቁኝ ይያለ አኒ በዴ ይያለች ነው እኔ አልፈልግም ይያልኩ ካሊድንም እየመከርኩ ነው እንዳትታረቅ ከነሱ ራቅ ይያልኩ ነው አይዋ ኩመሽን ቤተንቲ ጋር ኮሎሽን ሰኩመሽን ጀራ የሶቲን እነሱ ግን አርቅም ማለት ምን ጀራ ጀርቲ ani si jette fi miti yoo kana mootu nararam jette fi sararamu ndabu garu ammo waan ufdura kiyya waan fundura kiyya waan lallata deemu jechuudha ummata kana yoo ararame fundura kiyya maal ta'a waan jedhuun kana laaleetiin anillee araara san didaa jira san caalallee jechuudha wannan didaa jiruuf mustafaadhaan wanni mustafaan namuma si argisan maqaan haadha diduuf maali ana kanan mallee garaa kiyya keessatti qabadheetiin araara didaa jiru sani jechuudha innis yoo dhugaan araarama barbaade nama san maaliif maqaan aan dho'ine kanaaf isinis akkuma jedhaa jirtu gaa urjiin akka bare mana kiyyattiin kaloone mustafaanis jechuudha lannoo as durayyuu ka akkasitti bultiin kiyya badeetiin ture ammallee ammoo deebitee bultii kiyya balleessite waan taateef akka mana kana hin dhufne akka naraaramne karas isaanis akkuma walolletti achiin haa nagaa hin jiraatanii nulle asitti bakka jirutti nagaa hin jiraannaa waan jedhu kaasaa jirti dhugaa dubbachuudhaaf namni agartanii araara didu hin jiru araara namni nagaa jibbu hin jiru nagaa jechuun waa hunda caala sila isaan dhugaa nama nagaa nama gaafatanii dhugaadha haa ta'u ammoo ani jechuudha guyyaa ani viidiyoo marillee guyyaa Mustafaa qabisan illee jechuudha isiidhaan illee mari'adheetii miti kan waan san godhe jechuudha ani waan aaruma guyyaa sangaraa keessa na jiruutiin Mustafaa qabuu danda'e jechuudha oguu qabee jedhallee bakka keessa ittiin himne kanaaf bakka itti keessa ittiin himne isiidhaan marii isiitiin ala jechuudha fuudhee bakka biraa geesse isiin akkuma qabdu guyyaa hanga Mustafaa of bira bulcheessan jechuudha telefoonni kiyyallee cufaa ture isinis narratti haala dheete dadhabde kanaaf ammootu alakkaa isiin guyyaa maana Mustafaa qabisan irraayyuu dhukkubsatu turte telefoonni isaa eessa jira eessa maaliif telefoona isaa dhaamaa ta'e waan jedhuun shakkii booda immoo viidiyoo irratti iyyuu argitee na fakkaate sanirraa kan ka'e isiinis xiqqishoo isii gaflaa turte haa ta'u alhamdulillah wayyootee jirti amma hundaaf iyyuu ammallee akkasiin isiniin jedha kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma isin quba qabdanitti kaa rakkoon sun hundi ammallee furmaata arganne kanaan alaane ammallee itti araaramuu dhabu mirga kiyya jechuudha ittiin araaramuu eega jedhe kalaas dirqiin natti araaramiin hin jirtu eegan araaramu na dhiisaa jedhee na dhiisuudha kalaas isaanis bakka jedhanitti nagaa hin jiraachuudha anis agartee jiraachuudha waan barbaadu jechuudha eega isinitti araaramuu kalaas narraa dhaabbadhaa jedhee maaliif narraa hin dhaabbanne maaliif na kadhataa oolan kalaas hin barbaadu eega jedheen hin barbaadu kanaaf abdiin illee sababni isaaniitiin illee sababa isaaniitiin kan ka'e abdiin illee walitti aaru jirra jechuudha inni hedduu keenyatti rakkataa jira akkuma isin quba qabdanitti kaa akkuma isin argaa jirtanitti hedduu gidduu keenya rakkataa jira kalas nu dhiisaa araara isaanii barbaadu ana malee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isaan hin amanu amanee malee walitti araaramuu barbaadu jechuudha naannoo maaliin akka dhugaan dhiifama na gaafataa jiran ni kijibanii waan jedhu iyyuu addaan naan baane naannoo
namni agartee guyyaa meeqa akkasuma godhee yaaniin kun ilmaan guddisaa qabee guyyaa meeqana hidhanii turan sababa saniin hunda dalagaa irraa kaafee osoo beekanii dalagaa irraa kabee osoo argan jechuudha amma immoo maaltu naaf jedhee isaanii waliin araarama an dhugaa dubbachuudhaaf isaa waliin araaramuu hin barbaadu kaas waliin beeynu nan beekanii kalaas akkasumatti yoo irraa dhaabbatanii wayyaadha kan jedhu jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota keenya an kanuma jechuu barbaada hundi ta'e خلاص እኔ የምላችሁ ይሄ ነው ያኒ ዋን ጀዱ خلاص ከላያችን ላይ እኛ ራቅ ብለው እንዲቆሙልን ነው የምንፈልገው አንፈልግም እነሱን ከነሱ ጋር መቀላቀል خلاص ካሁን በኋላ ይብቃን እስከዛሬ አብረን የበላን የጠጣ ነው በቅቶናል خلاص አሁን እዛው ያሉበት ቦታ ይሆኑ እኛም ያለንበት ቦታ እንንቀመጥ እንኑር ልጆቻችንን እናሳድግ እነሱ እንደፈለጋቸው እዛው እንደሆነ ይሆኑ ነው የምለው ካሊድንም አትንኩት እኔንም አትንኩን እንደሆናችሁ እዛው ጨርሱና አንቺና ሙስጠፋ ማነው ወርጅምላችሁ እና ቪዲዮውንም አላስረዝምባችሁ ካሁን በኋላ ቪዲዮ ቆንጆ ይዘላችሁ እንቀርባለን ነው የምላችሁ እስከ መጨረሻ ቪዲዮውን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ